Madakala ayamana ni nama katuru gagawi yang makaterawe. Nada taruh di kepasaran saturo, dah taruh di petahana atorogian. Kama pepikiran bawa makanau. Aku namusen adi makapan ini dia. Nadinya dekat kini mata sekarmanin amam bagus mengawataian. Sekarang meniti tua mengabai. Apa kerasa sabiang kaya abulan Ramadan? Ino sekaminya mengadato. Oi, asal mami siapa dia? Nama mama sakami, nami umami. Nasuk masuk ia mana yang pengen bakong. Nama kau kami mengadato. Nama untuk dah kami man. Nama punya kami masa apa pengen usaha waktu maghrib. Allahu Akbar. Dia mengabai dah bunuh negara Ramadan. Sekarang mana mengabai dah ada wasun ada meninggal bok. Tiga nungap teru ada main teru ada wasun ada mengabai dah meninggal bok. Lamun nak meninggal bok. Engker wala wasira. Ikiro tafsir lebih. Dadi ngene bukan imanian. Dadi Maryam dadi ngene bukan dina minggu be pada ngawata ina tata kamu. Dadi pernah ini na pernah masuk. La. Mata. Nah, dia mama na kamu dadi ngom na dia ngabe na engker wala wasira dadi ngene buk. Nah, naik nama buka perkeras syaitan mengabai. Sadiang kaya abulan Ramadan. Dan tatagun wallah subhanahu wa ta'ala sya'allah. Ada mana hadis kami yang bertiap di dalam yang negara, mungkin nak permainan. Para dengan bekerja siapa guru? Akhirnya dengan di mana dia nak batawan ya Tuhan. Ubedi ben masuk angkot apa ia? Tapi apa dia sekarang mana nama kami yang masa bagus. Kasedu, dah dekat bagus. Kami yang masa marga sekarang mana? Nah di mama lapa nak mana ni nak apa nak sedar tina pembeli ni mama adu gugunia kami pekatnya nak gugunia dia di mama lapa nak di mama kadi mabunga mama nak masa samargasna ini pagatud dengan piraken ka ayam na dia namanya kay kitwa piraken Allahu Akbar tiga nga babena matanya mama telaka Mia kau mama, di mama lapang aku beri nak pemadapan yang nasi dapat jigar manian, pemadapan yang menang sedasa padapan, pemadapan yang jigar manian cinta. Ya, teh saya mama ibunya, ya sekolah di mama lapang. Banyak doa biasa ni apa lalu yang asal. Lagi mengatakan itu. Wah, kira mana di tadi magahebulan dan di tadi mengatakan dia. Allahu Akbar. Bagi orang tuna yang mama, natina yang apa mau buat tinggi, natina yang upah datang. Natina itu apa nembali? Paman nak kena kang kaya sudah ada bagus. Natina susah kalau tinggi nak ketigrak na yang mana dia sebab apa yang nak asal kata guna tiada. Yang juga tahu tinggi nak bersyaka. Natina susah kalau dia ketigrak. Natina apa ketigrak nak kadang-kadang sudah. Tidak awal. Natina juga rumah saya datang. Ena minatun nak kaya karuman ni nama. Ini yang nak kaya natan ni nak kaya secara pangasar ni. Orang ni kan program yang nama. Kaya dia. Dia kan ada dia. Dah punggung dengan mama. Kita mana kalau dia tu nama yang ada tiga gina. Lagi selalu dia. Dia pasti ni karuman ni nama punggung. Dan ini nama punggung. Dia bagus, dia coba pian mama. Tapi dengan nana, ini apa buruk? Dah masuk lagi dia bagus. Dan dia nak kena berurun masuk. Kadia tepa, hati ni apa buruk? Dan dia nak setengah orang niati bagi rupa mau apa, ada rumah kabar lagi mana? Nak bagi orang beli orang yang nak tunda bagi semua nak mau. Anak jangan kata semua orang yang nak beli. Orangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kami nak sekarang ni nak berbuat ini pernah makan tu nak kemana kamu? Nanti na si pupu sahabat. Nama nak tinggi dia tu kawan. Dah pungulu orang mama. Apa dulu ya? Pungulu orang nak. Nanti ni tu pungulu sahabat. Ini siapa nak tinggi mama? Ini siapa nak tinggi? Mana kamu? Tidak masih sahabat. Nanti na semua sahabat ini yang kabur dengan saya ni masih karam kami masuk jadi. Dia suruh yang mana kita ada masuk. Nanti ni semua tinggi dan sekarang ni matu. Nanti mana karangan ni nanti kena kata orang yang aku kali pasal ni. Anak tinggi nama baru aku nak. Ini mau tu tinggi dah aku dia ni aku pakai.
Nanti na pupunga kola nak na daga ni mga sinabuta kagir. Di ko nakataon ng minimi ako ma. Nanti na nung ada ako na eh. Kami nga pa na matero. Kada ko nga kasabi. Tinak na ko na nga mapipigil. Bantay ko ma. Puga ko na naman. Nanti na das kanya. Nanti na di ko nakataon ng sisa baru. Sisa di ko daya. Cumalakan mo. Nanti na ba makilin ako na nga lang no. Yung masih bisa niya ako. Nanti na ako lang na syukur kamu nanti ada begitu. Kati ko minta ko sa nga ko na schedule ko na schedule to minindo. Nanti no ay gana corona sa nga sedana ako din sa malakan mo to. Ino ay ako lang. Kaya nung kasi sara pa nga bubay mo. Wala kayo maato po. Buwan! Yaw Paulo! Ino ako sa pagkulo kaya ya. Nandang marang tiro. Koto ayam makna niya mga orang na apya daka maswa kunganin amya syukati karumang kaamama na asara amyelay kati karumang kamama apya katimanin na padalamat takwa Allah kati nga alima yun ang maalim sumama nakatya lang na pamilya mi na sakit din no mama uban yung pagkilig so karumanin abubay na ayaw untalian na bisa sa iba sumra sa ringirikan asa sa iba sa kamanga asubra sa mga orang Allahu Akbar ato mo suka pernah kawaki ato mo na kasi na pinagyo mo sa mga tagalong makana haja ikrami niya na masuk dengan dunia mana paman pasti baru Islam YouTube manin kapi ukurumi ada mau Islam. Oke napi di kami maka paman di maka tidak. Nada kapi saya dengan orang dia ni pakai kapi nadi mau terus. Nadi mau juga nadi mau terus. Ataman. Lagi orang dia ni tentang. Oh, bawa tomat. Ayam mana ostona apia edinka kebabayaan emia sobati karo makana di ngompa kelain wa irda bima qasamallahu lak takun agna nas aya pitar nabi nakaswat nakadin shoni na ayam mana nian na pagkasokat kay magar ka wallah kadinna una nakakawasa ko mga tao aya kaya titu kawas ataw na diyan ko to masoswat na pamana tabir pamana kile tama dia ana mangarkena mi makala ray tamu nanti ke mapepia ginawara kaidi dia kaya turu gira ni gira gawe kababu nama gira naswa punguna tigira do banatko pada sa kusat berwan do saja nasakhana mata wala kapia tamu guru na kapina pagado dalam tangan kau pernah mereka Allahu Akbar na dina nakisotao akatatagol sa iman at tatakna kalbu kanaa aya mana niyan na aya puso yan na mabatada aya puso yan na matana amang aya mana niyan na mapasang ikapan na masik Allah subhanahu wa ta'ala aya katerwiyan Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na katerwiyan tigina at-taqwa ma'naha thalatha ayakuna kalakwa Allah na ayam makna ang kalak takwa ayat tiga makna ang takwa na talo tiga kini Ibn Mas'ud paganer na makna ang takwa na yuti'u fala yu'sa na di mamunutang wala na di surang Allah di mamunutang wala na di kotwa di na di kapamunutang wala na di surang. Kenapa dia keasyabu dia tahu adi mangu monotang wala na susurang niya busok apa pengunutan yang wala tabir Allahu Akbar khadwatu Ibn Mas'ud amana ang kaya taqwa na yazkur fala yunsa na dinya ditedin tadaman syuallah ina wapi anda mata tabadar pana tadaman insyaallah api anda darpasang ke dunia na diulu kena akata tadamin ya Allah fala yunsa na disekanyan mata melipat-lipat ina unda kana aban yang pepkalipatan syukadan Allah ayat dia na ikatlu amaan ang kana taqwa tiga kini Ibn Mas'ud yashkuru fala yakfur na pepnada mata Allah na di mata mungkir sekata apa tong kabasana balu yang ka aginawan ka amas salamatan amin balik atakun mu'minatun nabi min balik ka ayamanan nama paparat ya Allah subhanahu wa ta'ala ya
kabasangan. Api ada kamaswat ko minimum karumama. Na peda mamaswat dari mo pakili ni ayam makna ni kakagud ka, kangire ka. Mama nasisinga ka. Nasada ko nakapumbetuar ara bakaon. Ay du. Ay manamya ko ngapaan na. So tay pa ko. Natapin mo siya nga matangan ang nakakalimut siya kapira lagi tingnan na. Ting mabigaro mga mama na kan kuin na tay yang shi. Biar kita panen yang memang sangat sesuatu yang pakai itu, itu yang mapiaon. Tiga ramai nama mama, nanti tiap mapi tapan yang kuan. Anak, miau Paulo, yang kesabutan. Oh, anak dina ni bayi ayam anaknya nanti tu amang yang syukur Allah aguan tak ada tu. Orang yang mengalami nolak, malu orang biasa saja. Dia mutakabas sama tubuh Nabi, Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakyat punya mengabai. Atina ma min imra tatlubu rida zawjaha. Da atugu Nabi abwa iya igira Ramadan. Anduni khapa kaum Ramadan. Igira Ramadan tugu Nabi nasyubai. Na dinya dipanggil ba'an sya'uki. Akapa kesuatu ni karumani na mama. Sa ayam maknanya na ulaulanin untuk igira Ramadan. Antaka kena Ramadan. Na igira Ramadan. Na pupakadaannya. Adinya dikapanggil ba'an sya'uki. Akapa kesuatu yang karumani na mama. Na laysa laha thawabun. Illa ma'aha Maryam wa Asiyah. Na da atugu Nabi ya imbalasun wallah. Da atugu Nabi a imbalasun wallah. Sa ruang sa ayah pediung ke surga naso Maryam Abu Siti Asiyah. YouTube ke suatu ngaki karomang ka. Ya kamu pamam ya alu ya kana ya kamu masih karomang kana ino namanya mamasa. Aduh biye tas yang ana naselo pena ka di gua dugongon mabi. Neno na mi begitu na posi karomang ka mama. Iya, boy, di boy apa ingat? Nah, yang lagi rokok mana boy kalau mana na are atau nak mandi mi aku ngai tengah stanu, puasa tanu. Nanti gak mama tu nene boy mata na boy. Nah, yang lagi rokok sama bunga mama kamanu ka sudah lagi na. Kayak betul nak manu ada lagi na mata putri. Bukan tahun ni nak lata. Betul nak mama masa ada masuk balik ka betul nak cocok apa orang acak tengah. Bukan tahun ni nak lata. Nabi yang lagi masuk ke Abu Bayadu are bisa kini mga manok nasu denda lagi nanti ni kitin de enon kas kama ni pa kumbayan na kanare na lumibeli bagna po si karama kami asma terkadi painan na pumini rama bunga pabento na pagdubu uno pamenito ono sinigang mo papara bu patinulaan di mabunga mamana ay nami akapapos mga rabi jaki apa api ginaw ni raka na sumen mabusi karo mga mama sa may tawata aditata kinawa ko muna aduh benar nami aswata man si karo Allahu Akbar mi agastama ya aku kad na surga nah dia ini kita rekhnya di mandok nun ini interaction na ayam mananya na inabi nang kaya datar yang mga bay spesial karena mga bay oi tadir katawan na naskanib kada sa isang bulan Ramadan Allahu Akbar masyaallah nah orangnya dia ke Ramadan mi'ali lima dia enggak pada mga fadail ayat terus mga fadail na pada qalbi na dia ke Ramadan na adna hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tigana naumu sa'imun ibadah dia butuh Nabi akan turuga kau urip penuh Allah sekali penuh Allah bayi Fatimah sekali penuh Allah ada tu nah dia bukan turuga kau dipuasa so turugu dipuasa tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam nah ayat timbang tu nak simba seku Allah nah dia bukan turuga kau eno mo turuga ko pisinang ka sekarang mga mamami oy mga sirami sekarang mga babayami oy mga pagariami mo tur ko tindanian odi na lima mamdo odi na seko gano bukian na pagkapiru-piru tamatanian odi na montun na diyo ni mana tema saturatun na diyo ko to katuturatun ka na sama sa kami binaraka akia pusang ka sa unot ka para tengah Allah na ayat tugurun wala timbang na timbang alang simba si Allah subhanahu wa ta'ala dia mau tak bahasa ngalima ayam abu syarat tadi ngaku pada gedebek cuma pakaturu. Kalau punya aku nak gedebek jangan apa dengan apa pakaturu. Biar kenapa kami kali paratia, yang kata kai turu. Maka pusha kana miang turun ke tapi
Namai kapag bangsa duhur na biag nopa para tiket yang gegedem sokau. Na misya yang asa duhur. Na biag asya yang asa duhur na biag aturu gopman, na biag doa mana asar. Na biag asya yang masa asar, na biag doa pun bangsa magrib. Mabuo miya sokani tero na waskan atia gud kami abik. Tamalak dunia bulat. Lagi lamun miya apa aturu. Oh. Pamana kenapa apa aturu din lamun? Kadian kaya ayam anane na Ramadan. Na syahrul Quran ula nula na ya Quran atau ni mana ula nula na Quran na o keparo na mata kasih isu sa Quran sa Ramadan atau kataon na nagaton na mga Fatimah kan insyaallah na kataon na nandini kasudu Ramadan mitema na ada na gaton na mga bay Ramadan na makaduni mata sa Quran mata kan mga tigas kami mabu mga dato anak gaton Miaka sana, miaka pera ramunen na miaka nanos. Tiga na bapa. Agiyo, ilin na sa masjid na tatamat din sa Quran. Mga idin sa masa na surat peto kulurag na idin. Tiga na bapa. Tiga dito sa Quran tinawa yan. Na tiga na maka pera kama tamas sa Quran igira Ramadan. Na tiga igira Ramadan na makapito ak matamat makalimak matamat. Ay yang gagalabakan. Makapit tu akan matamat makalima ke matamat sa Quran. Nanti kan ba betul ni kapag gagagag mo na bapa. Matia kapag tamatako. Pati sa kamero dia mengapi. Kapasa masyaran rubo si Quran na maapi apa sa mga talo na dinam dumagag matamat. Nas kali na makapit makalima. Ato na tingnan ba pe kapag batiyan mo. Bamagad. Tidak na bamagad. Nanti na to ni kapag batiyan sa Quran. Kapag tamatako sa makapit makalima sa uman Ramadan. Nanti na lakat na syukuran, na lakat na pagani na suratul Fatihah, na alif lam mim. Nanti kan tinggal batian, mata apa batian anu. Na lakat na kanadi. Nanti na sama na godina na apesa na mga sani ko matang ko. Ba ko batian mata ayat pa batian mana. At kawan na apya maasan ko matang. Tinggal na bapa pilih aku mau bapa bergerak tapi no. Tinggal na to na alim. Tiga mana ayat Peter wallah nawarattil Quran tartila bati angka Quran ayat mana bati ya na bati na kangar ika kenapa mata ugina Quran na dia buka tentang kau sa ayat buat tentang kau na dia pagkababa nakakatir wallah uli na bati na ini itu agama sa ibadat simba sing wallah. Atau ayat hadits kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natiyana nadru mushaf ibadah so kata tentangin ka Quran adiyo kata tentangin ka batangian nasim benar na musik wallah inu semua pagariya ka mga babakan ay risona abulian ay dawanian na inu di mati sa Quran ka di pagabatiya na pagariku na asala babakan ay man di pagana na kaswang ko matiya na kapurupan ko na pinakatangan sa Quran apya di ka pagabatiya ay apa saka na tatatangin sa Quran ka mga batiya asala apa pagana na ka. Importante mana tatanda mana ka Quran ini mana kebumen ka di ka pagabatiya lalu ka sa Quran tatanda nama pasal nama bingung kadang-kadang I don't know. Pihak ini kakon nutala di ngatawan. Tayo sto na di magpapayo buka di pagabatiya na di pamte ng anak orang yang sa abun. Bahkan dia usah kon nutala. Atau dia nang mga oripin Allah. Dia kaya Ramadan. Na ulan-ulan ya Quran. Kailangan na ayamanan yan na mata-mata mo. Kaya ka Ramadan. Na siya mini turun adil kota Quran wallah. Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdi. Ayamanan niya na sa Quran ini turun na ako oripin yan. Na siya sa dia ka ika-27 sa dia ka Ramadan. Ika-27 sa dia ka Ramadan. Nasu Zabur, nasu Injil, nasu Taurat, nasin lama minituro sa dia ulan-ulan na Ramadan. Nasu Quran, natini mo sa Injil, nasu Taurat, nasu Zabur, natini mo timo naman wallahu ta'ala kalaman niya ng kitab, na piyak ka isa wallahu ta'ala sa dia ka Quran niya ng Furqan. Na dia kailangan na o gagagatan na makatamatan sa Quran. Adna hadith kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atina arba'atun mustaqatun ila al-jannah. Patakaklasya itu Nabi ang mga tao apakah iimum ano surga
Prequis no surga. Pakai ilmu anu surga. Allahu Akbar. Ayam mana ni nama pada kasih. Na dari kadang ko surga Allah. Kata waniu. Iman tu Ramadan. Na putihat abwab al-jannah. Wa guliqat abwab al-jahim. Wa safadat syayatin. Yang kaya Ramadan. Na nakakano ni man tu sulam no pintu surga Allah. Nakakano ni sulam no pintu neraka. Na sama syaitan. Na namuna dipakin dedak penuh ta'ala ka mga malaikat yan. Basta Ramadan. Na tamasya syaitan na dinda nga penuh mga malaikat Allah. Na dinan di pamatong na ratay. Na sisya ng pagkalabuswa sa luo-luka po sa daraga. Yesu ini siya lang lagi pasyarapan dulu. Aray Zainuddin. Ini siya lang niya. Yung limang siya dia na kapapatay. Miyari ako na agira Ramadan na siya mga syaitan na dinda nga di pandang siya. Na nasa kato mama. Alim, ano pag siya ka? Ibu mati. Tiga na kami pa siya. Daw mga pasad mga siya ito. Madisturbo nga ini. Tiga na matubin. Tiga na maya. Kaya makadisturbo ka. Tiga na mata di wake. Tiga na painan. Adi disturbo ka bunga alin ni mutu. Tiga na ba importante pagi siya. Na tiga na alim. Ipagi siya ka. Tiga na ato no. Na tiga na miya alim kakagi o pumusya ka. Apiteru nabi. Apiteru ka. Oy, bima na naka, igira Ramadan, nagsuma ng syaitan, naninin na kapana, kapag pangikatan siya na narantaya, ay ang mga na po tao, napanganak siya na, tingnan na way, iyon siya pakay siya na, tingnan naman ito na pakay siya na, natingin na pakay siya na nanak yan eh, natingnan na way, benar ito, natingin na inubuar yan ni mamaya kay siya na Ramadan, nagagawi, na mamaya niya ka na syaitan, aduwa na po kayo, natingnan na, niya ka pa na gano'n ito. Tidak mati kan dengan pasangan itu kadang kadang mati pun. Allahu Akbar Allah. Tidak ada tadi ada mga persoon na pagpapanagwiro. Ano pagpapanagwiro? Ada pada kita ini kan sadang ada apa? Asal dipikir mana kau? Tadi itu pernah sama tadi. Tiada tahu dah. Tadi disturbo sama tangan dengan apa manusia. Aya usto na osaka na diyon kay Ramadan na sinya pakasubwasan ka na sinya pakasurawadan ka na sinya pakasubaratian ka wala ki ikatan sa iblis ka setan ka sa din pagapanabi o buman Ramadan tapi ako siya mutali mo ani mga dia mga syarata mga puasa gimana Ramadan na aya buad ka paliwat isa diyan ka puasa na paganero na diyon mo towa aya mga niya na kabaligi basta na kabaligi da masakula upataragu na ida daka na dar kami paturay da saudara na dipupuasa da kabaligi na under of service na oh neno ko ban pumamusya dia may giraw na dundu tabiya adundu na napkene ta amala mama apakena natatangan na asya kini mga dikiya ba di ganay niya katwa-twa oh ay matawa tanay na punapakena dundu ada kabaligi ay da kana niya katwa-twa ikhadwa ay mana niyan nakiapatutan ko Ramadan na al-aqal yan mapiyakan makatatan